Još 50 sekundi. Sada nam je jedan timeout, dobro bi došlo, ali nema ga više. Sada će Vujin da odapne svoju bombu, pa šta bude. Na golu je Cleverly i dalje mislim da je Landin mnogo bolje rešenje, ali to je izbor Wilbeka. Nećemo da se bunimo, da vidimo. Ide Vujin, Ilić, sad će uzeti loptu. Brani Cleverly. Imali kontre, tu je Prodanović, bravo za Prodanovića i Nikčević hvata loptu za pobedu. Nikčević hvata loptu za pobedu, ali ajde da još ne prenaglim, 30 sekundi do kraja. Ilić, Kostić, treba napasti Dante, još 21 sekund, Čutura, Nikčević, prestup Nikčevića, ali ide vreme, još 12 sekundi. Mogensen će odmah verovatno šutirati, de Lindberg, Stanić brani, sve je gotovo, još 5 sekundi. Srbija je pobedila Dansku 24-22. Malo je reći bravo, momci. Velika utakmica, dva velika tima i ono što je najvažnije da smo jedan kompleks zvani Danska observirali i da pokazali da možemo da igramo sa svakim, zaista sa svakim na ovom evropskom prvenstvu i to je dobra najava za ono što nas tek čeka. Ovo je zanimljiv detalj, Vuković je zagrlio Wilbeka i to u trenutku kad je Wilbek krenuo na nekoga na našoj klupi, verovatno isprovociran, ali rekao sam za Wilbeka, on je čuveni trener, uzeo je sve što se mogu uzeti, ali ponekad je previše nervozan, sada nije mogao sportski da izdrži poraz i dobro što je Vuković reagovao. Evo sada Spasović pruža ruku Wilbeku koji to ne prihvata, ali nije sad to važno. Važno je da su naši rukometaši ostvarili fenomenalnu pobedu. Evo i Vučkovića koji onako na jednoj nozi prilazi ostalim sa igračima. Pravi rat na terenu, ali čini mi se utakmica koja je pokazala svu lepotu rukometa. Ja se slažem i mislim da su gledalci imali prilike da vide šta je ovaj rukomet današnji u situaciji da pruži. Ono što nam ova utakmica daje, to je daje nam jednu mirnoću za drugi krug, za utakmice u glavnoj rundi i priliku da kao prvo plasirani dođemo u polufinale, što bi zaista bio šlag na ono sve što smo razmišljali. A ja moram da kažem da jednom u ovakvom trenutku moramo da ostanemo čvrsto na zemlji. Naš prvi i osnovni cilj su kvalifikacije za olimpijske igre i kad taj cilj ostvarimo, onda treba da idemo dalje korak po korak. Samo mirno uz ovakav pionir i ovakve sjajne motivisane momke i stručni štab koji pripremamo zaista sve i mislim da ćemo to sigurno uraditi.